أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mauli mga palanggungan namo ha agama Islam, itukbal ko kaniyo in lapal-lapalan sin Islam halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan namo, yari na isab kita niyo nagkita haamuin waktu kabiaksahan sin kita niyo ra hindi ha sa kaba adlaw Jumaat bihatin waktu niya na amuin pengajian na to dahil halawon sin Quran itukbal sinamo ini tayo manghud na to magulang na to biarkan Syekh Yahya Muhammad na in pengajian yan labi masih kita ni ayaw nalawon sin suratul Baqarah hati niya ini kulang labi amuin episode 4 na paadlaw ini insyaallah taala biayaon na ini itukbal ko na isab siya kaniyo amun gumanap sin amun pengajian ini nakaunayad to insyaallah taala. Falyatafaddal siyadatuhu mashkuran. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana li'ibadatihi wa ta'atihi wa dzakkarana bi ni'matihi wa rahmatihi linashkurahu wa linatawakkal alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adlaw ini ganap-ganapan tanay sa pengajian ta si Jumaat 5 bayaon. Murah-murahan mangman magbumpa at kato nyukatan in pamando sintuhan tarabbul alamin ha mo ini kasanyang kato tanyo dunya iban akhirat. Sin Jumaat 5 bayaon nasabot ta atawa na pangaji ta ini parmansintuhan amo in gianak tasin pangajian na kauna amo in parmansintuhan innallaha la yastahyi ay yadriba matalan ma ba'uda fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haq min rabbihim wa amma alladhina kafaru فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Pengajian tanyaon sin Jumaat 5 bayaon iwan nasabut ta benar-benar to din Allah Taala di masipug iwan di maluman magsabot atawa himinang misalan atawa suntuan atawa padduman sin parkala amuin pia panjari niya misan biya din nahut niya ayadriba matalan ma baudatan siyabot sintuhan dihe ini makhluk salam malam mapia panjari sintuhan biya na sin amuin bauda in bauda ini hilam amuna insa lamma makhluk pia panjarisin Allah Ta'ala. Demikian di niya hikaluman iban hikasipug in sumaput sin makhluk mataas atau malagbu deng sin. Ini hilam biya na sin mga langit iban lupa, biya na sin mga kabudburan, uno-uno na pia panjarisin Allah Ta'ala malagbu, di niya hikasipug, di niya hikaluman, sabab ka na bang niya sabutun hinangon niya misalan in unong-uno pakaradyaan pia panjari niya inyan di makasipog di makamuluman kana sinsiin taghinangan misan dariya di inin lamma atawa innahut asibi sumubawa
siyabot niya kana siya intag hinangan bukod niya riusan sa matan ko na biyatuin pakaradyaan sin pagpapanjarisin Tuhan hinang kato padduman iban misalan in asiwi dakula uno-uno na piyapanjari niya asupaya kita maka pangannal marayaw iban asupaya takahatihan marayaw in piyapanjarisin Allah Ta'ala dakula kapaidahan iban dakula ini paduman iban pamintangan si manusia misan dariya bauda misan dia hilam dakuman ilagu-lagu nalabi aulan na bang amin malagu biya na sin langit iban lupa biya na sin sugay ibang bulan biya na sin katantan sa lagu-lagu biya panjari sin Tuhan Rabbul Alamin ang pari makarihil kato kapaidahan iban makarihil kato pamintangan sa lagu-lagu biha amoy atuin kuan ang paing tao amuin ang maladina kaparu payakulo na mada aradallahu bihada matala in mga tao kafir mag-asumo may ta sabuton pasintuhan ima ini hilam dakuman mapikot dakuman mga hama dakuman ibang mga sanam sinaon dan piyapanjari niya mga malalago may ta siway pasabuton na yato hati kita sintuhan iban piya ingat ka tutuod in katanyan way piyagbiddaan sin hunit iban sin bugat atau lagu sin pakaradyaan piyapanjari sin Allah Ta'ala asiwi narakula na bang hakapaidahan tan tutuod sa masali takakapaidahan iban takakalaguan iban inyan katantan sa lagu-lagu pamintangan sing kita manusia aswabyad to suway tuod kita marayaw impangannal iban mahumpot impamikil ha mahinang tatuod padduman insyabutan kita sintuhan misan dakuman baoda misan dakuman hilam awos amin mataas deng hilam atawa malago deng hilam biya na si mga langit iban lupa biya na sin amin katantan piya panjarisin Allah Ta'ala ini piya kita kato inyan pakaradyaan piya panjarisin Allah Ta'ala kato sayan hinangunta padduman hinangunta pamintangan labi awla na tuod in pakaradyaan among uin pagtaat ibang pag-ibadat pa Allah Ta'ala sabab karna amo yan imaksud sin pagsabot sin Allah Ta'ala sin katantan piyapanjari niya asibi dakula hasupaya in kita makahati tuod in Allah Ta'ala kawasak iban makakaos makapagbaya-baya himinang sin uno-uno yung kabayaan niya hasupaya karihilan niya pamintangan iban kahirihilan niya padduman iban in manusia makahati tuod sin piyapanjari niya bukon amoy importanin asibi ka dakula ka in biya mga kahalan sumuway important doon in tagpapanjarihan Tuhan bukan biusan bukon hinang sin siu-siu amoin ha bawaw sin bumi ini Tuhan Rabbul Alamin taghinaan iya sabi ito ang kita dadihi kasi pagpatuhan yan ba't siya in nagpapanjari in parkala law niya di niya ka luman iban di niya kasi sabab ka na siya yung tagpapanjarihan siya yung taghinangan iban siya yung nagdihil padduman hakita manusia yan katan na pagubos amma alladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim yung mga bariman in katantan muslim in katantan mu'min parat saya sila simbon na tuhanin taghinangan tagpapanjarihan sabab di mahinang simbukon Tuhan di makapaon misan biya dakuman hilam atau hama atau biya pikot subay ratun Allah Ta'ala yung makapahinang asawa biya to ini kaya hatihan sing kita beriman nagkahagat kita ba nagtaat kita patuhan ka na sin kasabunalan tuod insyabot sin Tuhan kato bisan na sibi-sibi way na piyagbidaan kato asibi narakula na bihat ammalladina kafaru fayaquluna mada aradallahu bihada matala
Adapun in mga amuin kafir, amuin mga magtataat, amuin di magkakakad, sin pando sintuhan, simpang hindo sintuhan, ampay sila, di sila kumakadlaw niya. Amma alladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihada matala. Unin maksud sintuhan, sin amuin siyabot niya in mga masalan yan, in mga paduman yan, in mga sampol yan, biadiin, uno'y maksud sintuhan. Na, asabi at tulong sintuhan, piyahati kato tuod, inyan, siyabot sa sin Allah Ta'ala, piyahati yan sintuhan, subay pagkahakaran, inta o magkahakaran, subay tuod siya, magbilib sinamuin pakaradyaan, beta kanila, sintuhan tarabul alamin. Na, asabi at to, in mga mano siya di magkahakad, namo na yan imasa, yudhillu bihi katira, mataod-tuod imalaong, biya na si mga kafir, biya sa si mga musyrik, biya na si mga amuin munafik, biya na si mga fasik, ingkatantan di sila magkakad, asabi ito na laong tuod sila, sinwala sila kumahakad hakabayaan sintuhan. Yudhillu bihi katira, wayahdi bihi katira, mataod day sabi namoy, kaya panduan, sinagsabot intuan si makhluk, kaya panjari niya, asiwi dakula na. Siyabot sin Allah Ta'ala, mataod in nagkahagad. Muna-muna, amo na yung mga bariman, amo na yung mga muslimin, amo na yung mga mu'minin, ingkatantan sila, hidayatan sila sintuhan sa wabkal na simud palawm simpikilan, palawm utok nila, insyabot sintuhan, asiwi naka, dakula naka, inimportan di mahinang makhluk atau wari mahinang sin siu doa inde ha Allah Ta'ala na bihatuin kuan na malawong in mga manusia di kumahagad iban kapanduan makapalawong hidayat in mga tao magkahagad simpando sintuan na bihatu wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin amurasan in malawong tuod yan amurain masa amunin mga tao pasik. In tao pasik, amin mga tao amuin hihinang marayaw. Amunin pasik, amunin mga munafik. Amurin pagkahagaran ini parkalahigad simud nila. Ang penloon sin jantong nila, imbigi jantong nila, intireng haamuin. Pagbilib atawa pagkakad patuhan tarabul alamin. Amo na yan yung mga tao pasik. Alladina yang quduna ahdallah. Sin mga pasik pag yun na amuin na maluha sila sin janji nila patuhan. Nasabot pa sin liyabayan niya on. Impar janjian sin ini manusia magtuhan patuhan tarabul alamin. Magkahagad bang unuin dia akan niya. Hinangon bang unuin kabayaan sintuhan. Iban tangkisan bang unuin kabayaan sintuhan. Sabot tanay niya ito, amuin limabayaon na amin niyang puto na ahdallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Iban biyugto nila hindi akan sintuhan ipapasugpat atin ay pag-anon ikasugpat papagsugpaton amunain pagkasilasa sing kita katan manusia. Amo hindi akan kato sintuhan ka na kita ini manusia magtay manghuddareng hambuok. Manusia deng hahambuok ginhawa sampai pa amuin piapanjarisin Allah Ta'ala deng hambuk ginhawa yaun inlimbang niya amunin hiapuk tahawa sampai amuin timaud na manusia in kausugan iban kababaihan amunain si timaud in katanin na ini amuin parsubpatan atawa in rahim sin amuin tiap-tiap manusia in kapatutan niya tuod suway tuod amuin continuous iban habuok iban suway tuod amuin di mauta iban di mawugto in pakaradyaan pagkasilasa sin pagtulong tabang iban sin amuin pakaradyaan unong-uno hikarayaw sin kauman sin paghula-hula
singkatan ini. Amo yan in kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Di tuod mauta in pagkasilasa, in pagtulong tawang, sin kita manusia magkahi. Karena in kita niyo katan manusia, misan biya di ining kaagi mo mag ini tali atau mamikilan in katantandeng hambuk ginhawa piapan jari sintuhan, piapan jari limbang niya, us ang papiapan jari inti maud na kita, kausugan iwan kababaihan, iwan suway tuod continuous in pagkasila sa ibang pagtulong tawang, singkatan, bihatuin kuwan. Yang kuduna ahdallahim ba'di mithaki wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard. Iwan sin amuin pagdaroha ka biya sin kita sin aku iwan ikaw amuin pagdaroha ka irihagumi ini in hambuok tay manghud bunuon sin hambuk tay manghud in hambuk tay manghud binsanaon sin hambuk tay manghud in pangalta atau parhiasan sin hambuok tay manghud kawaon sin hambuk tay manghud inyan na tantutuod inyan kadaro kakaan iwan kabinsanaan hikaon haantara sin pagkahimano siya amin magtay manghud hahambok ginhawa baranda dihan mabanus ayat mawayos parman beita sin Tuhan Rabbul Alamin hatungod sin amuin manusia biya na sin nasabot ta bakas laumta amin suratun nisa yaon siyabot kato sin Tuhan ando manusia ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum o mga manusia na pagtaat kamu patuhan niyo pagtaming kamu dahing haamuin siksa sin Tuhan amunin apinarka jahannam amin mo niya manusia ibang bato nalong sin Tuhan Rabbul Alamin pagtaming kamu pagtampan kamu batdaman kamu di kugdanan sin kabinsanaan iban sin kasigpitan iban sin amuin ini mulka sin Tuhan Rabbul Alamin pagtaming kamu impagtaming nagsabot kato sin Tuhan lang namin ittaqun nar pagtampan kamu ring pinarka jahannam allati waquduhan nasu wal hijara apinarka jahannamin dungol niya manusia ibang bato hinangan niyo yan hinang kamu tampan doon na sampay junjungan Rasulullah na nawag-tawag kato mga bariman kato katantan in suway tuod in kita amuin magtaming magtampan deng pinarka jahannam sawa misanda kuman hansipak hulma amin lang na ittaqun nara walau bisiqqi tamrah tampanin niyo in apinarka jahannam atau pagtampan kamu pagtaming kamu deng pinarka jahannam misanda ini pagtaming mo hansipak hulma da in maksud niya ando pagsarak ka kau misanda kuman tiyo misan di na mapatut bang kalakihan mo in hansipak niya but in ikaw humajat nando hansipak saja pagsarak ka na mahinang yan taming mahinang yan tampan deng pinarka jahannam long sinjunjungan ta Rasulullah sampai na asawa niya Aisha radhiyallahu anha iyan niyara ya Fatimah ya Aisyah pattakun nara walau bisiqqi tamra pagtaming kau pagtampan kau deng pinarka jahannam misandahan sipak dakuman hulma na mangbihayat tu ingkatan ini na suway tatuod kahatihan marayaw iwan mapa lanyot tatuod impang hindu sin Tuhan Rabbul Alamin amin nagpapanjari kato deng hambuk dakin hawa iwasin amu inlimbang niya papanjari niya resat deng hambuk ginawa yaon amu na yaon ini suway tuod bogbuhan ilan kitaon siabutan kita sin Tuhan sin pagpapanjari niya ring hambuk ginawa pagpapanjari niya sin manusia deng hahambuk da usulan niya hambuk da puunan niya sa malaingkan in kahalan yaon timaud
iban na improve in katan, na develop in manusia, kana daing hambok ginhawa. Siabutan kita sintuhan, in maksud niya, supaya to kita magsarang sukul, patuhan amin nagpapanjari kato. In kita piapanjari sintuhan, bang taurulun in mga ayat, way sa manus ayat na sabot, aparkala simpagpaon kato sintuhan. Ba't bang kita madto pa suratul Hajj na ibay taktud sintuhan kato, biyay taktud kato ipagpapanjari niya. Haamuin, dahing hahambok ginhawara, adeng hambok manusia da piapanjari niya, isahin asal niya, piapanjari deng halupa, tiagnaan sintuhan siya butiyang lang niya, ya Yohanas, o mga kamu manusia, ya Yohanas, lang niya, ittaku rabbakum, pag taming kamureng hasiksa sintuhan. Intuhan yan, alladhi khalaqakum, amuin nagpapanjari kanyo, kapanjari kanyo lang sintuhan, halakakum, piapanjari kamu sintuhan, dahing hakuan, min turab, thumma min nokpa. In muna kamu piapanjari sintuhan, dahing halupa. Pagubos ang pareng ha mani. Pagubos ang pamudra, amoy kyumpul, lupa kyumpul, dugo kyumpul. Thumma mudra, mukhallakatin wa gayro mukhallaka. Amuin manjari na mahinang tao atawa amo hindi makajari. Amoy magkapakpak atawa amo hindi jumatu. Ina piapanjari kamuray doon. Piapanjari sintuhan, siabutan kita singkatan. Pag-ubos in pagsabot sintuhan, haring kita piapanjari, betaan kita halawm sin ini rahim, singka ina-inaan, dito kita piapanjari. Hinang, nagpindareng hambok masa, pambok masa, pangalaw si mga magtatapsir, kapatan adlaw manni, kapatan adlaw mahinang dugo kyumpul, kapatan adlaw ang pamahinang unod, pag-ubos din doon ang papormon sintuhan, papanjarihon kato, ang panahinangan matatay nga, ilong simud, amoy sinsista katantan, ubos ang pakitabiutangan sinakal, pikilan, ipaglilingta, atawa, pinigta, dahing haantara sin amuin, halal iban haram, sin makajari iban di, sin sa iban batal, inyad to halom sin utok sin katan manusia. Kataan si manusia, kaingatan niya in makajari iban di, inhi ka improve, iban sin ka destroy, kaingatan niya sin akal, dihil sin Allahu Ta'ala katan sin manusia. Na, ubos ang pakitabitan lang niya, linubayina lakum, piya nyata na mo yan inyan katantan kanyo, waisan maksud do kayong dengsin, insawab niya, supaya ang kita makapagsarang sukul, supaya ang kita magkahagad sing kabayaan sintuhan. Ba't inyan katan, piyahati kato sintuhan. Pag-ubos lang niya, linubayina lakum, wanukiru pil arhami manasa. Ubos ang panamok, pakakalon halawm sin rahim, halawm sin wom, sing kababaihan, halawm sin rahim, sing kababaihan, amuin mga kaina-inaan, dito pa kakalon sintuhan. Iban waktu niya, muayyan, thumma nukhrijukum tiplan. Pag-ubos lang sintuhan, ang pakamu, pagwaon na mo, mahinang bata-bata. At ini gumawa dahil halawm sintian, halawm sinwom, sing kababaihan, bata-bata na. Pagwa sin bata-bata, ang panatumag na ina, iban ama, mag-ipat, iban amuin magparulisin anak nila, usog na babae na, malengkan, bangyad to, ini taliun, kitaun, hati na nag-ipak tuod lang niya, ipatun na sin ina iban sin ama, sa inhaunahan nag-ipat, Tuhan Rabbul Alamin. Ipat kita bat in kalakihan, in kawaun sin ina iban ama, sibu da in paghulaan, sibu da in pangaun-kaun, in panginom-nginom, sibu da in rijiki, in uno-uno katantan, daing ha bungang kahoy, sampay pa binatang pamanok-manok,
Paista in katantan yan riziki dihil sintuhan hamano siya hati niya muna dahil haamuin pag-ipat sin inaiwan ama ha mga anak niya. Na bihat to ipya siya but kato sintuhan halom sin Suratul Hajj yaon. Beitaan kita singkatan step by step ambok inut-inut hangkatikang in pagpapanjari sintuhan asupaya in kita makatayma, asupaya in kita makapaham, asupaya in kita makapagkahagan, iwan makapag-ibadat, iwan magtaat, patuhan Rabbul Alamin. Bat siya tuy intag ipatan katu tanyo katan, muna rin sin pag-ipat, sin ina tanyo, iwan ama tanyo, na asawa biyad to, subay tanyo tuod, in parkala gunggungan na malengkan. Aun manusia, aun deng kato manusia, hati niya mapatay halawang pasintian, mapatay deng hapagwa sa jaring hatian, deng habata-bata pa, aun deng kanyo sampay long niya, amin mabut, ardalil umur. In ardalil umur, amin umul maglian na. Aun sa manusia, kita kataan pikil ko makahati, simpag yanon maglian. In maglian, amuin, mga hinang nabi ubol pito biya nagbabantang in sinlaas di na makapanaw subay na nagtutungkod iban bukod sadya sampay in amuin kaingatan nila kalupahan nila nari nila kaingatan bukod sadya hat ilmo sibu da ilmu agama ilmu dunya sibu da in doktor iban abugaw sibu da in engineer iban sin commerce in katantan yan bang mabot na pa ardalil umur paumul amin maglian na kalupahan niya nin amin kaingatan niya yan tukatan di niya na kaingatan kalupahan siyo piya pagsunod-sunod sintuhan beta kato bat katuod kapahaman tuy in nagdihil singkatan bunal-bunal Tuhan Rabbul Alamin dahing ha uno-uno katan Tuhan Rabbul Alamin intag tilan. Nasa wabya to siya butkato. Sampay may maglian na laong niya. Amin. Likay la ya'lamu min ba'di ilmin say'a. Sampay amuin. Di niya nakaingatan. Imbakas niya kaingatan. Mataod sanin nakasakup. Sinamuin. Maas bang maglian na. Minsan ang dumatong, nasyuta yan lang niya. Putman, hindi matong anak apo niya na sa di niya natuod kakilahan, iban di na niya kaingatan. Sabab may ta, di matong na siya paamuin, naglian na. Di niya nakahatihan, di niya katumtuman in katan. Wala pa rin muhong intuhan Rabbul Alamin, nagpasawa ataw magpahati kato tanyo. Sin katantanyan di sampay siyog patampasintuhan ubos sin amin mano siya lilay katan biya na sin siya butahin doon siya but pa sin Allahu Ta'ala in amuin tumbu-tumbuhan parman sintuhan wataral arda hamidatan faida anjalna alaihal ma ihtajat warabat wa ambatat min kulli jawjin bahij in Tuhan Rabbul Alamin siya butkato long niya in kaya kitaan nyo long nin amin lupa igang in hatihan sin lupa igang amuin lupa di tubuan sagbut hatihan niya wayroon doon tianum timutubo sa along sintuhan paida anjal na alayhal ma bang namu yan panaugan sin tuwig ano na yung ulam dahil hataas sin langit panaugan sin Tuhan ihtajat warabat wa ambatat min kulli jawjin bahij inyan lang niya na majugjug na sadya iban tumubo iban lumago na siya min kulli jawjin bahij tiap-tiap hambuk jawj in jawj bang bihataan kita sin Tuhan kaingatan ta bukan sadya tuy kita manusia in aun jawj aun pagtiaun sampay in bungang kahoy sampay tuy ini sagbut managbut inyan katantan jawj
aunda limbang manglimbang. Kaya sa kupansin kami, dito sa Saudi Arabia ito, amunain hulma, di magtubuin hulma, astagfirullah, di magbunga in hulma, bang di mapaon in pagtiaon, haantara sinusog ibang babae. Kita rin makahati sa in maghulma, amoy makahati sin amuin ini hulma yaon, makahati sin tianon yaon, in sila kaingatan nila. Bang hari ini babae, hari ini usog, biya gadiin, inka rin magpatiaon sin hulma babae, iwan sin hulma usog. Ang payag tumagbunga, maajay ikaw. Kataan sin manusia nakasakop, magkahagad sa wabkan na bang di mapapagtiaon, inusog ibang babae, sin hulma, na di siya magbunga. Narika to, di takaingatan yung mga manggay, mga tiyanom yung mga unong-unong katantan, bungang kahuyan, di tatuod kahatihan. So, ay makahatira, amo in tao, mag-uuma, amo in tao. Mga agriculture, yung mga tao magkukuhan, makahatira, sin maglimbang puy, na iniin mga ayak, pianawag-tawag sintuhan kato, hipatali, iwan hipapikil, ayaw ko magpikil, ba't di kita mabuhi. Amayan ni beta kato sintuhan ta. Mabuhi kita magbalik. Inbilib sin mga kaibanan. Banglong na ito na hikya butang palong sing kubol na nasandi na yan mabuhi. Mahalo na sa diyeng katanyan na inadto aming mga tao kulang inakal. Iwan wala nakapaham. Sin amuin ini tiap siran sintuhan atau piasawa sintuhan amun piahati kato kataan deng kato manusia sampai pahianom sampai pabinatang katanyan aun yan ini sabab manabab suway takaingatan iwan aun tuuding pagbuhi manusia mabuhi magbalik karena bukunin manusia piapanjarisin Allah Ta'ala katanian batway kiapusan niya atawa wayroon maksud niya aun maksud niya Tuhan in pagpapanjarisin Tuhan in pag amuin hinang si manusia panawag-tawag sin Tuhan papag kaharun kaniya papag ini tag-ipon kaniya papag taaton kaniya in katanyan aun bayad niya aun tumbas niya aun pahala niya hirhil sin Tuhan. Asababiyad to, di manjari amoy hibutang na hadya palaon sin kubol mahalo. Suway siya, buhiun sin Tuhan magbalik. Hasupaya, makawa, mahasil, sing katantan manusia yan. In tutumbas-tumbasan sin Tuhan. In amuin pahala, mamahala, hirihil sin Allah. Ha mga manusia yan katan. Na, bihat to, imbeta kato sin Tuhan. Na pag-ubos ang pagyanapan in hulihan simbaya, sinayat lang niya, dalika bi anna Allaha huwal haq. Amuyan inga so bunalan tuod, bunal tuod, in Allahu Ta'ala siya inka sa bunalan, bunal tuod. In biyayta sintuhan bunal, in hinang sintuhan bunal, in magtaat mag-ibadat patuhan. Kasabunalan inyan, aun tumbas niya iban aun pala niya. Yan katantang, dalika bi anna Allaha huwal haq, wa annahu yuhyil mauta, siya in magbuhi, sin katantan niya matay na, amin ito na halong sin pakubulan nila, wa annahu ala kulli shay'in qadir, ibanin Allah siya in makagaus hakatan uno-uno pakaradyaan piapanjari niya inang niya makagaus siya ayaw pa niya rin kakausan in buhiun magbalik in bakas na piapapanjari niya minsan inyag to niyang panagpapanjari deng halupa sampay pa manni sampay pa amnin siya buttakain na yaon kaya kausan sin Tuhan Rabbul Alamin piapanjari na yaw ko tuod magdaot mga bariman mga Muslim kita niurasan ampay mga kafir im mga musyrik im mga pasik im mga munapik di magkakad
Inyan ayaw ta na sila kaluhon. Inyan pakaradyaan nila iban Tuhan. Tuhan dakuman in. Tumumbas kanila. Ang pain tumbas, sure 100% yadto. Ang tumbas niya. In hinang marayaw, in magta at tumbas niya karayawan. Ampay magmaksiyat in sumulang sing kabayaan sin Tuhan na tanto in tumbas niya kangian iban siksa kabinsanaan bihayan ibeta kato sin Tuhan uhos ang pana siunuran pa sin Tuhan lang niya wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha in kiamat in adlaw kiamat adlaw akhirat dumatong yan atiyatun la rayba fiha way roon yan daw way pagkalu-kalu way yan pagduwa-ruwa maon yan wa anna allaha yab'athu man fil qubur ibanin Allah ta'ala in siya in mag ini buhi sin amin niya tumiyamatay alon sin pakubulan nila buhi on sin Tuhan ang patungbasan in marayaw karayawan iban tungbasan in mangi sin kangian bihayat to in pakaradyaan biyay kato sin Tuhan Tarabbul Alamin amuyat to in subpat sin piangadyan ta sin in limabay Jumaat limabay yaon suway tatuod pahamon marayaw bihayan in pangadyan deng halom sin Quran deng haparman sin Tuhan Tarabbul Alamin iban deng hahadis sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bangaon pamagdaot na inyan para kala niya na ibang Tuhan ayaw ta na siya rahon magsagga ayaw na rahon magkalo sabab imparkala yan parkala niya ibang Tuhan ampain kita na ando suway tatuod pogbuhan in imanta in pamarat saya tapatuhan iwan pagkaharan tatuod in amuin biyabay ta sin Tuhan halom sin Quran iban sin nabita halom sin hadis sabuton ko in hamuk hadis dengkan riwayat ki Abi Hurairah in pasampay atau nagkuadhi Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab siyabot niya in nagriwayat sin hadis yaun ini Abi Hurairah long niya in siu kamu man sarrahu an yandura ilal yaumil qiyamah bangaon kamu ibang makuyag umatud sin adlaw kiamat nalong niya palyakra suway siya masa inuno mo na yung basaw dia Suratul Takwir basahin Suratul Takwir kaya ingatan mo ibang kakitaan mo pangita sin amuin sa kaula-ula kita to sin dua mata mo inaon to inadlaw kiamat ibang sabon nato dinadlaw kiamat amo yan inbeta sin ini Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab deng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subay tato diaon muna Suratul Takwir amuin pag-ianon long sin Tuhan Tarabbul Alamin hapanagnaan sin sura long niya was-samsi idha samsu kuwirat wa idan nujumun qadarat mabay na ayat ko ambiyan ini karua surah subay long niya masakaw sin Suratul Infitar in Suratul Infitar damikyan da aparkala sin adlaw kiamat insala sila alaw niya di tarhati ko masabot ambo kambuo ini kato surah long niya amin Suratul Insyiqaq tu surah ini into surah ini salah sila sin adlaw kiamat salah sila sin adlaw kiamat sin bunal tuod kakitaan mo yung adlaw kiamat bang manyatakan ingkatan katan uno pakaradyaan halom sin adlaw kiamat biyabay ta di hasura ini sampai na tiyawag sanin ako iban ikaw tiyawag in kita katantan sin Tuhan Tarabbul Alamin hangan manusia
bang kita mas sa hambuk ayat hambuk indeng hasura na sabot ini biasin demikian ya ayyuhal insan impanawag-tawag sin Tuhan Rabbul Alamin ha manusia aku iban ikaw Islam kafir munafik fasik kataan tiyawag sin Tuhan batin Tuhan adil hasupaya niya katumbasan karihilan marayaw in amu intimay maksin karayawan nagparatsaya kanya siyabot niya yan ya ayyuhal insano ma gharraka bi rabbikal karim hoy manusia kau may takaw natipo sin kamurasin Tuhan amunin siyabot rin sin kain na ito impagyanon kamurasin Tuhan amunin dihilan kita pagkaon dihilan kita pagtamong dihilan kita sin paghula-hulaan ta sampai paghinang ta sin kundo ta sin palas ta sin bay-bay ta bambukendeng habatu misan da kumandeng ha patung atau orang ha kahui siabot yan sin Tuhan siabotan kita sabukan kita siabotan bat in kita tiungboy kita sin Tuhan bukan mga anak mga manghod bukan panungboy sin Tuhan siabot niya bat kau maingat magsarang sukul sin nikmat tuwi kiarihil kay mo sin Tuhan bunal in parman sin Tuhan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha bang niyo itungon in ni'mat sin Tuhan di niyo san maitung di niyo mawista nakalanduin taud nasambatan ko ayaw pa kanaa in kiarihlan na kita sa pikawaw kiarihlan na kita ini sasakatan ya uneng ginisan kiarihlan na kita kunduk kiarihlan na kita palas pamayway kiarihlan na kita altak balkalaan ayaw pa kunaan naon bihaw misan way amoy pag-ianon simbata law niya hangkakas hangkatundok misan dabihad tuing kamiskinanta di pa maitong in ni'mat kiarihil kato sin Tuhan sabab kahatian min ni'mat yan bang kau makita simbuta sin makita kau na kahatian min ni'mat sin makita bang unong biadinin halga sin makita iban sin di makita demikian bang kau makita sin umaw amin di makabisara doon mo kaingatan in ni'mat sin makapamungkaw demikian inbiso bang mo kaingatan kahatihan min makna in ni'mat sin pangdungog bangkaw makarungog atau makasakop sin bisu demikian imbuta ingkatantan sin sinsis dihil sin Tuhan kaymo ni'mat di mawista iban di maitong sarang tuod pang sarang sukulan patuhan alhamdulillahi rabbil alamin hakan nasan kita siabutan singkatan yan bukon yan panungboy sin Tuhan sumuko mga anak mga manghod umat Islam inyan pagpatumtum kato hasupaya kita makapag sarang sukul patuhan Rabbul Alamin kana magsarang sukul patuhan laong sin Tuhan Rabbul Alamin wala in syakartum la ajidannakum bang kamu magsarang sukul ganapan ko pa'y ni'mat na bang sa upama in kita hanggang katundok di tumtumay hilanap sin Tuhan pasurun ka palong sinsul ka mahamon liya dito ka magdapa-dapa sin ni'mat way pagtugna mo way pag-uno mo kumaon ka singkatan pagkaon ibang pag-inom delicious katan dito hadlaw akhirat inwaning katan real kay mo sin Tuhan na tumtuma bukon temporary tumtuman nyo tuod everlasting forever irihil sin Allah Ta'ala in ni'mat yan na bang kita miskin bang kita min sambatan ko hang kakas hang katundok di in ni'mat yari kato di pa maitong iban di pa mawista suway kita magsarang sukul hasupaya takaran kita sin ni'mat irihil sin Tuhan Rabbul Alamin dito hadlaw akhirat asupaya in kita katantan makatayma makahasil sin amuin tumbas
iban sin pahala, iban sin katan karayawan, irihil kato sin Tuhan Rabbul Alamin. Na bihayag to atik ko mga anak, mga manghud, kalo-kalo mga ini pahundungan taruhanin pangadjianta ganapan ta hasusumun bang hirusin Allah Ta'ala sumuwawa ando balikan ko in panawag-tawag mga anak, mga manghud, ada kalaon kiala dusan atawa aon kiasaan atawa aon kialaungan wala na hinang nando magtawag kita niyo patuhan mangayo kita niyo sing kampunan sintuhan sabab ka na intuhan Rabbul Alamin magtatawag kaniya kaunti biya sin wala na hinang nakahinang sing kasaan hatihan niya tartay matuod pangampun iban pagtawag sin kita manusia bang kita mangayo patuhan long sinto Nabi Muhammad at ibu minad dambi kaman la dambala ayaw kita mag duarwa ayaw kita magkalu-kalu insuwayin kita fix tuod in iman in pamarat saya tatuod patuhan Rabbul Alamin in katantan tungtungon tatuod kalasahan kita sintuhan, ipat kita sintuhan, dihilan kita singkatan kalagihan ta sintuhan, dihadon niya dahon tayo pagsama-samahan ang kanakitariya papagtulong tabangon papagkasi lasahon dihadon niya ini hasupaya kita makahasil makakawa sin tumbas sin rahmat iban ni'mat sin Allah Ta'ala permanent amuin kakal forever dito hadlaw akhirat mga anak paruunon tanyo na sadyahan ini pangadyan tanyo ganapan tanyo insyaallah ta'ala hajumaat sungun insyaallah ta'ala pangadyan tareng halawm sin Quran na iyamuranin panawag-tawag kuhakatan kita suway magtawbat ada kala kita nalakdus atau nakalakdus atau nalaung atau nakaharap kita paamuin bukun amu na tumawat supaya kaunti biada kita sinwala nakahinang singkasaan aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.